الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا محمد sifat tadus wajib hakamah de orang bini satajana tetapi satajah betena cak lebur muka kodunga la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد cak keluar dari ramanah angin asareng mahramah jaga hongku kehormatanna makle bekus anak potona la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد منتق baki sarang lakenah keluar dari ramana makeh Mekah tujuanna bakun haram perjalananna la ilaha illallah la ilaha illallah Allah Muhammadur orang mateh kuntos dan tosan dari seodi kereman nak potoh se kebai arapan setakok dak kepangiran la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil mursalin habibi rabbil alamin wa syafi'il mudhnibin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahrimna ladzata ma'siyatik warzuqna ladzata ta'atik. Allahumma nazzih qulubana 'anit ta'alluq biman dunak. Amma ba'du, hadratal ulama, para masyayikh, para alim, wa nakhussu bidzikri ajunan fadilatal muwaqqar, pengasuh lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Falahul Makkiyah, ajunan Kiai Abdul Jalal Majid
Seabtina sangat muljaaki terhormati ajunan fadilatul muhtaram Ketua Yayasan Al-Falahul Makkiyah Ki Haji Abdul Halim Majid LCMA. Seabtina sangat muljaaki terhormati ajunan para ulama, para kiai kong langkong sing ngatur abdinah ajunan Kiai Abu Hanifah. Seabtina sangat muljaaki terhormati ban kaula sareng ajunan setajah muka-muka sami-samia kenging barokana pendiri Pondok Pesantren Al-Falahul Makkiyah ajunan Kiai Haji Abdul Majid Syuaib rahimahullah. Ben muka-muka kaula sareng ajunan setajah ika polong sareng beliau yang kuasa terina beliau sampai ku laku ben pagi ngadep dak ka Allah Subhanahu wa taala ben apolong iswar kena Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Sepertama kaula sareng ajunan qatu asyakkur dak ka Allah karena malam samangken Kak Dinto beda pengajian niki buhi. Se pengajian Kak Dinto bukan sembarang pengajian. Kak Dinto pengajian dalam rangka nyalamete ilmu na potra-potri kaula sareng ajunan. Seampun munduk asakolah ngaji di tempat Kak Dinto kalaben arepan muka-muka ilmu seka oleh sareng potra-potri kaula sareng ajunan tetia ilmu semanfaat, teti ilmu sebarokah, ban teti orang seakunah dak keagem bangsa negara ben masyarakat. Amin Allahumma amin. Mangkana kaula sareng ajunan, sareng kiai, sareng pengasuh lembaga, sareng para asatid Kak Dinto yajek saben taun mabeda pengajian. Kak Dinto sobung lain punten sobung tujuan lain ke ento buki makle pada salamat karena sepangaporah manabi urusan anak nika Bu jangkolang mun urusan selain sambian muka usaha atau ataniyah nyoon doa ka kiai sae, nyoon doa ka ulama sae, nyoon barokah ka habaib sae, muka tuku cabis ka kiai nyoon doa cek sae nah. Keng mun urusan anak nih Bu, sebelum na sampean minta doa ka makai doa aki tibi. Apa napa polana karena mun kaangkui anak nika selebih mustajab nika doa anak orang tu wah tempeng doa anak kiai wala wali sekalipun nika pakun kala mustajab beka doa anak orang tu makanya debuaki doa ul walid li waladih ka doa in nabi li ummati. Doa nareng tua ka anak mustajab pada bentuk anak nabi ka umat dah. Makanya sampean Bu nika beda anu Bu, beda pesan di kanjeng Nabi. Ternyata sampean nika doa na mustajab Pak. Iki doa na sampean nika mustajab. Bila se mustajab mun doa ki anak. Napa boleh ngangkat tanang tahu sang ngangkat Bu abenta ke anak ngucak ke anak mustajab Bu. Mengana bu bapak ni cek pangkempang cak ngucak ni beni ke anak. Kak disa mustajab Bu. Cek pak pangkempang cak ngucak jong letak selamat ongku ban apon. Beda kadang pun anak meler cek saran apa kadang ngacering. Aduh jong ping. Mata ngerok tamu ni dalam beban. Ibu ampun cek Kak Dinto karena mustajab doa na panjenengan karena doa na panjenengan mustajab mangkana para abu malam samakin Kak Dinto potojuk ngiring iki doa arang sarang makle sami-sami manfaat ilmuna amin Allahumma amin. Ben semerdua
kaula sareng ajunan asa kalangkong ka Allah karena aba andi anak lebur ngaji. Itu buaki kento Pak dalam kitab Bustanul Arifin. Itu buaki inna sabiyah idza dakhala al-kuttabah wa ta'allama bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu bidzalika thalathata anfus. Manabi bernak anak murid anak sambian masuk ke sekolah ane kentoh, masuk ke lembaga, masuk ke pesantren. Tinggal masuk ke pesantren wa ta'allama bismillahirrahmanirrahim. Ajar bismillahirrahmanirrahim. Napa itu buaki? Bi Allah telo orang pegal isaborah. Pasiran setong al-muallim, setong kuruna. Merdua al-ab, merdua apaan. Mertelo al-um, mbun. Anak sa sekolah tempar kento, anak saya ngaji keng telo orang saya sabora bi Allah. Sapaan? Kuruna, mbun, apaan. Padahal apaan lang sabo keng isapora tusan Nabi Allah. Ada apa? Anak sekolah. Mbun ng dapur. Nang dapur asa-asa keng isapora tusan. Ada apa? Anak asa ko. Lah. Sekalangkong tak sekalangkong ke Allah. Sekalangkong Bu. Cocok muda kan Bu. Cocok muda. Abah tak laku apa. Isapora tusan Nabi Allah. Ada anak pernah sekolah. Manganda sangui anak ibu pacokop. Niki salah setong syarat orang nikah montro nga oleh ilmu kotu andi bulugah. Ponapa bulugah keto sanguh kotu cokope. Jarang pak orang anak kento cokope sadayana. Ponapa kebutuhan dari anak cokope. Sanguh na pun areh pabadah beri. Mun beda sompengan parengi. Sompengan kitab parengi. Kengki pura abdi na mereksane cepon kitab gratisan dibuhi. Beda senangkung saya tak saya. Allah kan nyaman deh karena oleh muda sekoni. Kenapa? Kitab tak usah majer. Alhamdulillah. Satu aja kebutuhan anak mun urusan pendidikan cukup Bu. Mun tandi cek sakasak ke anak autang geluh. Autang Bu. Demi anak nih Bu. Sabora. Allahumma shalli ala Muhammad. Napa itu buaki salah setengah cara na Allah melanceng umur ka manusia engki ka dinto paring anak bi Allah. Bu nak nikmat anak nih Bu. Ibu hi. Nikmat tak nikmat. Nikmat paring anak. Sabora Bu reng bi tebun sigela tebun ke Fauzan reng bini nih ka make sake. Alahir anak make sake lebur tak lebur alahir laki. Lebur Bu buktena badan nih. Reng lu kulu nih ke anak sanga. Apa napa saya waktu lahir tak sakit? Sakit mas dengan sanga berapa? Hah? Nyaman? Enjak beneji ya Bu. Niki Bu bahkan masya Allah embuk nih Pak, masya Allah. Mbuk nih kadang marah lahir lagi anak lah umur 3 tahun roh aro kadang ngene ngucak kalaki nah Kak kok tero nyosok anak pole kok iki lebur andi anak makin sakit luar biasa ruwet luar biasa king nikmat kembuk re ya mung kering laki bekruwet do iya niki Bu Ningki mung gareng laki ini kata apa ti anuan roh Bu. Aneka perjuangan lain. Neka mun soropah akintung teke samalam tak bisa mun dia. Anak tak lem tedung kak ya kok kita tedung tak bisa Bu. Nih, cuma nika ibaan nika usaha lain Bu. Nyari kasap sampean ting lahir roh siapa sabiayai. Yeruah. Niki Bu Masya Allah ni anak ni Bu nikmat dari Allah makanya itu buaki bi Allah yakhluqu ma yasha terus ini kalau 11:30 pun tak kenapa lagi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima Jabu akibi Allah yakhluqu ma yasha
Allah kento atau tiaki dek ke orang yang sekasokan Nabi Allah. Bada itu buaki bi Allah yahabu liman yasha'u inatha. Bada orang kento pak reng luk kuluk re abini selake abini sebini alake. Tinggal abid bu paring anak bi Allah. USG bu can dokter bu laki nikah. Nih bagi. Ternyata tinggal lahir bini nyaman tak nyaman? Alhamdulillah. Pon, mare pon, mare sesuai mare kapiro bu ngocak pole keselake, mayu kak pola andi anak pole, engkau terolake, ile pada engkau terolake. Aku boy pole, alhamdulillah teti ngandung, tinggal lahir, alhamdulillah bini bo le. Tinggal abid ngocak pole selake pola mayu lek sedenglah anan semerdua umur 4 tahun iya mayu kak kebay pole terola lake tinggal abid pak ngandung pole alhamdulillah tinggal ngandung bini po akhir masya Allah nikah bumbu norok muslimatan. Kiain kita Arabu tanya aki bi selain derema berempanan belek telok kak alhamdulillah perobaan bini kapi napa can sekancan ni pola ken tak tu kebai laki cak proca cak makecak ibu hi pola ken tak tu kebai laki padahal saparing besar Allah kudu sampean tak bisa pak akhir panas sampean bu mai ku tak ada yang kok dia. Niki habis ke kiai sampean matur kiai abdina anak bini kapi telok kapi bini ke abdin tur anak laki ngiring tuan nyontu anak nyon carana pola bodoh napa debun kiai bodoh carana kati menapa ke coba engkau disekacir oh iya nyoba akhirnya nyoba tepun engkau disekacir tuti boleh alhamdulillah marah siapa ring Allah tak bisa kudu sampe nempat tak bisa pak Allah sing atur kabeh kento bada wa yahabu liman yasha'u dzukur bada orang keto laki bini saya paring bi Allah anak laki sepertama kebai pole laki niki bada nih banyak kento bini kapi laki kapi ketemuan pole ben sakancana dok macam buh pola ken tak tahu ke bini ini balik. Nah iya. Motor pola ke kiai pola ketipuan apa ke nyo untuk barokana. Napa? Terolak ke abdin ke. Mak lebih samuntu ke kak din to tadi ustad. Akhir bi ke ni pak paring cara coba ongke dioloh. Tak tahu saudara mongke diolor ya. Giwi. Insya Allah loncak saudara mongke dioloh. Oh ingki nyoba pak ongke dioloh ada bakun laki anak Allah safati Allah saparing au yuzawwijuhum dukranan wa inatha beda orang keto pak kadang kena andi anak pertama bini laki bini tinggal kalkulasi berapa 12 alhamdulillah doa ki gula terbanyak anak amin kula terobok tero nyumpeng ka Kanjeng Nabi ni banyak karena sampean ni kajen banyak putrana dan nyumpeng ka Kanjeng Nabi nyumpeng panapa nyumpeng umat ka banyak Allahumma shalli ala Muhammad bahkan pak seborang du malam nak isa bertamu compok napa can muncung imtihan gitu pah mator ngabeule tamu gitu nyontuan nara compok samangkin ano mo jen sakoni tanyaki di bila panapa sebab yang kikak dintora orang banyak kalau kun andi anak setong dua iya tuh mereka lembaga ya mereka negara dak budir ya munjon sekuni pada remah tuh orang lambat sapora ring lambat tak ada sepeda pak tak ada mobil keng anak 12 banyak tak banyak mak ngakan sampean kan kadang sapora tak banyak anak tak kok tanam mesti kangen dan siapa banyak share siapa yang rezeki Allah siapa yang jalan benih sambian bu
Labu ko boy banyak deh. Makanya tetih sabak di napas laki ke ustad tasih murok ti nama koros. Allahumma ala Muhammad. Alhamdulillah terus. Nih, beda katanya pelengkap di Allah laki bini lengkap. Tapi sabura. Si terakhir nih apa apa dibagi di Allah? Wa yaj'alu man yasha'u akima. Beda orang nikah lakar ano pak tandi anak. Alake abi nirba aru kadang make abi tandi anak. Cek kini ateh, kini kapon di Allah pon. Ampun cek kini cek susah sampean. Si tandi anak cek susah. Betapa banyak ring andi anak yang tak amanah, tak jaga. Saingkan banyak sabor. Banyak deh ring tua aku lakun dengan hari kiamat. Kekar ke neraka. Benih gara-gara maksiat. Benih gara-gara tusah penat gara-gara anak. Anak nos tak ada sengajak. Ring tuan ahli swarga pak, lemas arah kebang labang roh. King di beda orang ibu di ngolok. Ba'ad dia fulan. Jangan masuk ke lu. Fa inna laka alayya hak. Ben kan dia ada andi kewajiban kesengko ki andi otang. Keluar ke lu, keluar. Malaikat meriksani. Mak lokolokan siapa sampean? Kula anak kisah. Allahumma shalli ala Muhammad. Masa nikah iki. Kau di sekolah kun ngurus batibin, abtin te pas sekolah, te pangaji, sabora. Abtin tak ridak ke sama masuk ke swarga, mun tak teka apolo mun abtin neraka. Mah, bukan berat ibu. Ibu hi. Pare anak saya pak saya. King sabora, mun tak aman namun tak jaga bahaya Pak terserah mata amin Allahumma. Mang sabora. Kan beda cangkolang, beda orang yang kadang pak dari saking lebur nyari tunyah. Sebini lebur nyari tunyah, lebur aden, lebur apa nyaman roh? Ya. Ini lebur joget. Sepak nyari bese, sembu ajoget, abu do iya ruah. Ini kadang anak sampai tak mau tahu, cek ngaji, cek ada remah, cek tak sekolah, cek ada remah. Sehingga masya Allah, naudzubillah, ring tua mati. Tangkolang maksiat dah, minum menah, khomerah. Mabuk nah satu je maksiat segala kau bi anak tangkolang kirim maki ring tua ya seksa ring tua kubur gara-gara kelakon anak situnya ada apa teh jaga berdoa paring anak ke ento mangka nak oleh serang ajunan alhamdulillah lah sahabat ke sekolah ni ke ento abak ku leban samban ni ka pak karena anak kan juk tojuk ya buhi mulai kelak kau berapa sampean mari isya anggap kau lepetok, belu, sanga, sapolo, pak 5 jam reh. 2 tojuk, mun kentok mulai gelak santak dia lah. Ini bagi, kengi jaga jadi kulaban sana anak demi anak, neraka anak, alhamdulillah terik manfaat anak kulaban sampean. Amin Allahumma, amin alhamdulillah. Maka jadi kainto pak, ngiring kau leserang ajunan anak utama aki. Ini. Karena abak mun mate pakun anak pak anak sinarus aki na anak sandi lembaga abana sete sinarus aki na putrana sandi tanah reng tuana mate sinarus aki pasirah anak tak kira bagi kepanakan mun ki beda anak pakun anak kebanggaan anak deh pak Allahumma shalli ala Muhammad maka ada mah nih beda dua terus beda dua. Si pertama bagian lakian, si kedua bagian binian. Bagian lakian kita pak, terakat kak dintoh, terakat dah, ibu hi, terakat yang laki kak dintoh bu nyari kasap sehat, lal, tina make sakoni kor halal. Beda kadang yang laki ini kan nerema bu, nerema, make oleh sakoni rida, keng kadang sampean si mata nerema. Si ma berok, mata berok coba nari paket. Hi, pun laki datang paket kak. Ting tandi pese ngampul. Hi, ting lam ngampul tak nyapa, ting tak nyapa kesok mengosok, rawat lah. Akhirnya mah, tukallifuna ma la tutikun. Banyak ring bini kita maksa laki na, dek kapar karena selaki tak mampu. Akhirnya mah maki haram ikalako, maki syubhat ikalako, gara-gara sampian.
Torot cermat kau. Aku paling. Kira kopak kan ada demen ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah tikal kalak badan apa ibu. Masya Allah bu, masya Allah nih berat nih ke bu. Ada kadang nyabet taruh nari ya. Iki nyabet taruh nak kadang iki kira orang, kadang itu kol orang. Up demi bini. Masya Allah. Sabora. Nengi Makassar kita kota sama yang Surabaya jadi termasuk Jakarta. Beda istilah Gojek. Masya Allah, orang kata pak bapak ni kadang tega tak mulai semalam pak. Tidurnya pinggir jalan demi siapa? Demi bini, demi anak. Tak boleh. Tidur pinggir jalan pak, tidur pinggir jalan. Kadang tidurnya atas sepeda roh, tukang ojek roh. Demi bini, terakat. Alhamdulillah. Nah terakat bini lain. Kenapa terakat bini? Neng iroma. Ini. Cek kaluaran. Ini kata sambian bu. Laukep. Apa cak kena ongkuan dengan? Hah? Arwah. Cuk tinggi bola ya labon. Allah iya. Allahumma Muhammad. Alhamdulillah. Lillah teraka tereng bini kata Roma bu sampean kata bu sampai nih mari kita ngaki kan angkok kiai hari yang kau kan siapa ngara mari kita ngaki napa itu bu aki mun bade bini namban intar ka masjid fala tamna'u napa itu bu aki mun bini namban amit ka kok ka masjid cek lang gibuhi cek lang kenapa maksud tebu sabora reng bini intar ka masjid usami kalake munte bagi cek mangkat nikah terakat reng bini nikah king sabora mun sampean sabar idina jengkok te bagi bi lake reng muljero king malah cok kadang ki laban apakah pada ya ruwa kita ketua teleng ruwa mun ceta kabini tega teleng usama kalah pak tak bisa apakah ada tak bisa gibuhi nih seharusnya bu mbian nikat lakon neng dapur wah lampam nyaman ama sarum mali lempur ya banyak tak tanggolang banyak yang laki nikat lebur ngakan luar apa tak nyaman di dalam ting tak ngakan di dalam pas kikir seria. Aba mun nekat sa sabora ting ngakan eluar ro sampai apa bang? Bukulo anak. Marin dah pun. Allahumma shalli ala Muhammad. Nika mun ngakan eluar apa ngarti berarti ngara tang masaan kurang nyaman coba obe cakalan keseng coba. Niki cakalan ni keseng pak kun tak coba obe apa gule dek ya. Dak ada mesti nyaman ngakan di rumah. Pelempo ya. Mangka ada sabur Allahumma shalli ala Muhammad. Terus. Nih ya sabur. Mbian nika nang dapur. Nang di mana boleh? Iya, aji tau saka boleh. Mudi jilah. Kibugi sampean nika nang rumah bu nang rumah. Napa lakon aya ruah? Nyong sowe. Da iya. Kibugi matedung anak, akintung anak, tedung. Deki ting mare arembek boleh kalake. Apa anak mare ida ada ya anu da iya. Engko tak ada lakon kak kan nyaman deh. Oh bu tenang dengan laki ibu mun bini tak keluaran. Nyaman re odi ro. Selaki mangkat masyaallah tenang Arab bini tak anu tak ben serom bani Roma. Lapah nang Roma melolo apa jeung istiqomah adzikir ngadupok ka Allah obuh. Nih masyaallah. Telok ring bini teh mustajab doana Pak. Sapaan setong embu kana laki. Merdua bini ka laki. Mertelok anak bini ke pak. Telok teh mustajab doana. Serah embu kana laki. Mertelok berdua bini ka laki. Sampean tahu are pelako. Sapora kakat mangkat. Kan iki. Sambil yang tu aki Gusti.
laki abdi na mangkat Gusti nyare kasap kang abdi na ben anak Gusti nyon apa gampang ngaki aro mustajab bu mustajab abu dukungan sampean bu luar biasa pengaruh sampean niku pengaruh iki bugi tanggolang nikah mumpah laku kiri abu muntak lakas kencing manis ya iki bagi nih dukung sampean talaga dari Roma cek keluaran ngadupok ke Allah doa laki beranak nikah bu Allahumma sholli ala Muhammad ada kiting mare kebai boleh nyosoy boleh mangkana masya Allah nih anu pak mustajab bedu anak embuk nih katempeng laki nikah pak napa ring bini nih kadang ting nyosoy roh masya Allah bila bi anak kadang ting lah meto kiki iki bugi keke pak keke atau war kadang ada wat king anak ting nangis pole make lokai beki teh beki arwah mustajab sampean bu muka anak bu masya Allah mangkana kadang make lokai beki bu sakit beki abak kadang kurang tedung embuk deh mun pak kadang mate ding tedung wat tanggal aja mati tak mati tedung mata mati ya cok sarah lakon luar bu sarah gila panas bu payah leso depak ke rumah tedung ngerwa aro mong kudung tedung make anak nangis kan tak sejak ke siapa cip dalam terus enggak memberi selamat mulai kan Allahumma shalli ala Muhammad alhamdulillah saingkan masyaallah mun binih pada berjuang apa pada berjuang nikah kempang insyaallah andi anak sebagus tangkolang bu lembaga nih nikah tangkolang nikah cuma penunjang bu sepaling pengaruh ke anak aru masih berdiri rumah bu kabadaan sebede Roma iki buki hubungan apa ben bu sebede Roma aros serkam bi anak mun embuk lako nyentak kalakena anak aro kadang andi sifat nyentakan mangkana dia buaki sareng panapa ilmu kedokteran laki bini nikah nguso ada remah atau kada remah mun beda anak ambu geluh cak tokar nguso ada remah Mui seberapa tukar anak berapa sekolah tukar anak datang assalamualaikum ngucak sana stop kak stop apa le anak datang oh iya embuh lu masuk ke rumah beres cong engki datang beri pesel sama ibu ya mele sarini mangkat lanjut boleh cek sampai anak nih oning to kereng to wah siapa canggolang kan Allah saja bu pak wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a Allah kadin to sama keluar manusia dari rahim ma ibu dalam kabadaan tak oning panapa so pun oning panapa pak cuma meskipun beji ni kata oning panapa isangui bi Allah napa sanguna wa ja'ala lakumus sam'ah wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun bi Allah ya petore pak anak deh pak napa petorana mata ngabes ke kulina embuk ben pak mun embuk laku aden selaki asal beren mancing nikah jebuaki pak mun asal beren pokon cek mancing kibuki sampean binian tangkolang amun asal beren delem pokon cek mancing anapa yuritul fakir ikanarek fakir mun asal beren toju pasang ya tinggal pada nak mancing nikah mun asal beren mancing itu buaki ikanarek fakir asal beren mancing ya bes bi anak nginum kacir ya bes bi anak ngakan tak bismillah ya bes bi anak nyentak kalake ya bes bi anak tak bengkang intara keluar ya bes bi anak cok kadang masya Allah
Ajemur kalampiro karo kun cekak. Are to ro biak meraan no bu irekam bi anak ro be tangembu de iya. Masya Allah sapor mun lingkungan Roma bagus nika gempang menjadi penunjang Pak. Roma jaga pun anak cong bismillah ngakan. Beri pesai bisa mencong ya kesakap entar katuku ngalak sekacet dia masih baik sebagus boleh nika enteng Pak keng mun istiqomah sampean dirutinkan menjadi bebet teka anak gitu Pak. Tekan anak cong mun asandalan cong mun ngakui sandal sekanan ya cong mun muka sandal sekacir cong kade nih Pak nika lingkungan Roma Pak nika saya paling pengaruh mung anak nika penunjang nika lembaga nika ustad penunjang kiai penunjang saya paling pengaruh abdi Roma nika Masya Allah selaki datang bermasuk ke Roma ngulung salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bini ayo di dalam waalaikumsalam keding di anak rekam di anak Pak apa mate embuk mate aro rekam di anak ko lambak mun apa masuk ke Roma ngulung salam bimbu jawab waalaikumsalam abu mere ke anak Pak alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad makanya nih terus ya sekunaki magak lain kita kalah bag mireng lah dah iya sorry lah ibu nih beda telok Pak telok nih nika ijamin di Rasulullah nika sajamin Allah sajabu Rasulullah kenapa jabunah thalathatun Allahumma shalli ala Muhammad thalathatun kulluhum dhaminun ala Allah beda telok orang ni Pak ijamin di Allah ijamin napa jaminna in asya ruzika wa kufiyah mun orang kente palancar umur bi Allah palancar rezekina pacokop kaudinah wa in mata mun mate masuk ke swarga telok jaminna saya jamin Allah saya bu pasirah Rasulullah telok ni Pak kebelah yang malaki tak malaki nah yang malaki panapaan setong orang ini kamu ngelakon telok perkara kita jamin bi Allah panapaan setong man dakhala baitahu fasallama orang mun pun masuk ke rumah ngolok salam nika muljabu kanjeng Nabi nika pernah jabu ke sahabat Mu'adz bin Jabal korta kalib ya bunayyah idza dakhalta baitaka fasallim takun barakatan alaika wa ala ahli baitik cong ban mun masuk ke rumah ngolok salam ya karena kan ngolok salam jiban ban pekali barokah bi Allah ban keluarga na pekali barokah bi Allah tabul qur'atina Pak Muhammad Samsul Arifin penyuanyar orang ini mun masuk ke rumah ngolok salam setong bini na pagempang aro toro oca anak pagempang dadi orang soleh ngolok salam jek kadang mun kamakai sing ngolok salam assalamualaikum ge mun ka habib tebul salam assalamualaikum kabini tak mengolok salam johi ya biasa mungkin awal tak kerjat embuk bini deh Pak ngolok salam assalamualaikum di luar roh aro bini kadang mak berdetak ni wah ya mungkin pertama deh Pak iki kengun biasa kan tuh Masya Allah raja barokah na kento Masya Allah mereka anak deh Pak ambil apa ngolok salam assalamualaikum bini aja waalaikumsalam bahkan itu buaki mun ngakan robak mun ngakan ben anak ben bini robak kenapa itu buaki mun maca bismillah penyaring Pak penyaring mereka tetapi pendidikan ke anak robak bismillahirrahmanirrahim kakan masuk ke WC roh penyaring Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith keluar dari WC alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani iki ngaki bi anak-anak kini Pak anak kini keng rekam bi anak Pak pendidikan Kak Dintos yang paling pengaruh alhamdulillah terbisa ngamal laki kula ben sampean amin Allahumma pakai aja kompak amin Allahumma saingkeun online nang area nih kamar mau ditanya angkat tangan enggak Allahumma shalli ala Muhammad lakin di memorita tedu ya gula tanya lek anu deh
Sambian oning lek bede-bede pa malaikat lek si wajib eka oningi. Engkau tanya kembun. Bede sapa? Seran. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum tafsilu ashrim min. Terus Rakibun wa kada. Ayo yuk setong poin maju dah nak. Sebisa. Nyaraki mulai tat setong tat. Pola bedah. Bedah. Pernah hadiah umroh. Enggak cocok nak. Oh. Tekor kok re. Ayo pola bedah senyoba. Tak apa? Tak bisa tak apa. Ayo maju. Sebisa. Tafsilu asdair. Ayo maju. Sabung. Embun. Tak apa? Bu, maju. Setong. Ayo. Ada? Sabar. Ayo maju dek. Ayo maju. Cedus. Ngacek bareng tak apa? Ayo. Tanya akin man. Ayo. Entan akidul awam karo akidul awam. Ayo. Ayo maju. Jangan malu-malu. Ayo maju. Jangan malu-malu. Bu. Ayo. Bisa. Enggak. Todus sih. Itu entar apa? Laki pula beda. Mau datang. Laki boleh. Entek gelu dia. Beda apa? Sapa lo. Nabi beda apa? Seran. Hum adamun idri sunuhun huduma kullun muttaba lutun wa ismailu. Mbok lebur kok karo. Are cuk saking kulo kita ndi bini kabini bisu. Ayo sebisa maju dah nak. Debuna rajin Kanjeng Nabi ni kepada sangat teulilah maju. Prina hadiah mari dana. Ayo. Rajin Kanjeng Nabi kepada sangat teulilah napa? Maju dana. Antis ini swatin wafatul Mustafa khairna fakhtarnan nabiyal muktafa Aisyatun wahaf Safiyatun Maimunatun Hindun wa Zainabun. Berapa kapi? Sah? Ada si maju? Oke pon. Allahumma sholli ala Muhammad. Entan benih yang tak apa, lagi yang todus nih. Tepuk tangan untuk si todus. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, muka-muka kalaban baru akan pengajian kentoh ilmu seka oleh sarang potra-potri ka oleh sarang ajunan teti ilmu semanfaat sambian lek pasaper kulek kilehi pasaper misalah terakhir nikah misalah bade ustad sebek nokolan pasaper ki bade ustad senokolan mun senako oh bade sebek kereng roh sebek naan roh mun ustaz serap anak ustaz tanah rabu beda sip tak siapa terhabibi iya tepuk tangan untuk beliau entek kalau kita mari terangakin dikol napa itu buah kibak oh, sampean tak? Sip. Mana gini aki? Kok mana gini aki? Napa te buaki? La anu nega. Pengaruh terole barokan aku lebih sampean. Napa te buaki la tahzananna 'ala sibyani induribu. Bu, Pak.
Mun anan sampean itu kol cek sedih. Ibu-ibu, cek sok pabunga pak memparloh. Misalnya setong waktu tak habibi. Rifki. Ya pokoknya ijilah. Ustad beliau nikah wa imanu kol wa imanu bi mun parlo kalakun roh kiba anak rocong sabing sapa suno kol ban bing tan anoh tan i tan ripin. Oh bener. Iya, tan ripin. Kiba bi sampean, kiba bu papa kiba. Cong mben sapa suno kol tan ripin main roh. Kiba keadaan tak dipin Ustad mator kaso on sebanyak loh haji sekalangkong pak sekalangkong ajun ampon nokol anak abdinah mun parlo pas pakalawar amplo kasoni kak din to Ustad mun anak abdinah kaliro pole tokol pole eki la tahzananna ala sibyan induribu mun anak itu kol sedih anak apa nih alasna faddarbu yafna wa yabqal ilmu wal adabu. Kenapa? Karena tobian tokolan apa nyaman pecotan sekejap aki elang pak. Pecot makin melendeng paling keluar elang. Tobi semakin mirak paling dua elang. King sapora secekak nang ate wa yabqal ilmu wal adabu. Secekak nang ate anak ilmu dan akhlakah. Maka iya cocok kena. Anapa? Nih, sapora. Laulal makhafah. Kebun ulama. Laulal makhafah. Karena cek lembaga ni cek saking tidak sekata aku makro uwa makatabu. Nah karena ni tak kira ngaji, tak kira ngapa lagi. Kau tu bedeng atar Habib tak siapa? Tak dipin re. Saya kena kacang nak kan namun, anak laku tak dipin re. Saya ngapa lagi, anak takut. Mun sapora Pak Ustaz sabar kah pingak selain re. Lambat me salah. Lambat dong. Engki Ustaz iyalah masuk. Nyaman tak nyaman tak nyaman. Beh nyaman Ustaz roh makin lambat para apa? Kok tu bodoh tak ripin re. Niki bagi. Mun tak ripin tau genda ya roh. Tak ripin kena ngambek. Tepuk tangan untuk Tadripin. Berkata umur beliau. Ken songot lelain Pak. Mau salah Muhammad. Mohon hadirin para undangan si muljaki bi Allah. Muka-muka papangkian ke ento. Lebih papangkian sekara dari bi Allah. Nak foto kaulah sarang ajunan. Nak teti nak foto sesalihin salihat. Amin Allahumma. Amin. Korang ban lebih nanyon pangaporah. Wal afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.